Gospod je ćutao u sredu i četvrtak do večeri, da bi se tada obratio učenicima rečju kojoj nema ravne, ni u ljudskim, ni u božanskim pismima. Po ukazanju crkve, sada iz usta Gospodnjih, slušamo ukazanje da ne ometaju pomazivanje mirom, budući da se time njegovo telo priprema za smrt. Pred njegovim očima je još samo smrt, to jest završna tajna njegovog dolaska na zemlju radi našeg spasenja. Udubimo se i mi u sagledavanje te tajanstvene smrti da bismo izvukli blagu nadu za spasenje duša naših. Obremenjenim mnogim gresima, udubimo se kako bismo stekli nadu, jer inače ne znamo gdje bismo našli mira od mučenja razbuđene savesti i kako bismo se odbranili od savesti o pravednosti suda Božjeg nad nama, tako strašnog i neizbežnog.